So, tiday ti nga malem kakabsat kat kayat ko lang nga ipadalan dete principles ni Pastor Jun nga isurusuro na. Some of you were able to get it yesterday, ijay service tayo. Ngem kadigitay saan nga naka-take idikalman. So, allow me to give to you the other additional nga practical things. Oo. No, digiti ngamin kakabsat, balik wa digitoy, biblical principles applied in practical life. Kumbaga ket na-proven iti panagbiag digiti nga biblical principles. Ket laglagi pun tayo kakabsat, this is you have to bear in mind, your principle will dictate your practices. Oh, that is true. DJ principium iso iti mangibaga no anya iti i-practice mo kuno estilo ti biag mo. Iso nga if you want to change the practice, you must change the principle. If your principle is wrong, then you will practice the wrong thing. So if you want to make your practice right, practice that will make you fruitful, blessed, and a blessing, so kaya't mo nga di biyag mo bali na blessing, di prinsipyum ti dapat nga makuijay matarget. Iso nga idihante pa nam amuti apo adut prinsipyo tayo nga tatanta na save tayo masapol nga mabalbaliwan. Kat iso digitoy digiti biblical principles already applied. Another nga quote kat dete ko natin nga your belief dictates your behavior. Your belief dictates your behavior. So, makitam ti may nga tao, no anyat behavior na iti uneg ti church, behavior na di pagubraan, behavior na ti uneg ti pagtaengan, everywhere. DJ behavior na, it comes from his belief in life. Nakita yung kakabsat? It comes from his belief in life. No, they believe na kat the sanctuary must be respected, then he will conduct himself. No, ti belief na kat unalat ta iti apo, kat by all means, ikagumaan na ngayon una ti apo. Kasjay, no ti belief na kat no ada blessing mo, tay tithes para ti apo, by all means, uri ado ti pagkasapulan, talaga nga itid na jay tithes. Ngam no ti belief na kat, awan deta, basta mangtid ka, no, yan nagaputa pusom. No isot belief na kakabsat, uri anay bagbagam, isuntulat tat aramidon na. Iso nga datayo nga Kristiyano, masapol nga kunana di Romans chapter 12. By the renewing kunana, be ye transformed. The word transform is an outward change. Be ye transformed, di life tayo. How? By the renewing of your mind. Kat amuyo at times, tekunadan, it is hard to teach old dogs new tricks. Moiket na nga sa undeta, no jay aso ket papi, ubing pay, nalakapela nga, itrain. Ngem no, nataengan taason kakabsat, narigat mon nga isuro, dagiti new tricks. And humanly speaking, narigat tay kumanga maisuron kakabsat, kadagiti baro nga prinsipyo ti panagbiag, ngem gaputa dati new life tayo, adda ni Kristo ti biag tayo, adda ti Holy Spirit of God in our life, by the grace of God, saan tayo nga narigat nga agbalbaliw, change life nga makuna, no mampay humanly speaking, kat nataengan tayo kuman. Han nga imposible because God will change us. Iso nga itat kakabsat, ijibiyag mo as a Christian, do not refuse to be changed by God. No digat ko nam apo, here is my life, I want to grow. Okay? So, digit itat nga biblical principles has been practiced by our pastor in his Christian life and in his leadership. So, as a Christian, how did he thrive? And as a pastor, ambo yung ti Pastor Jun ng kakabsat, aya, kat no maipanggap iti panagpastor kat maibilang ko nga isuna kat kwa, no hanga maysa ka dagiti kat isot kang runaan nga modelo kakabsat iti HBBC. Isot kasla Apostol Pablo tay kuma ti HBBC. Nga dagiti adal ken panursuro na umdasda nga isut pagbiyagan tayo nga members next generations tapno iti kasta katagpatpatuloy nga natibker tayo nga Kristiyano ken
na tibker iti kagimungan tayo. Okay? So, nakita yung kakabsat, di concept na deti lesson, maipanggap ti prinsipyo kan practical matters in life. Amen? Okay. So, dapat, agkakaprinsipyo tayo amin ti HBBC aya. Once ka sa bali di prinsipyo, sigurado nga kwan, hamunto nga masurutan, deti plastar tayo, itigimong tayo. Okay? Now, the next nga prinsipyo kakabsat, let me just enumerate this. Okay, number 1 or continuation from the the gitinate ito the last time is this. Just be honest and learn to say no even if it hurts. Okay? Just be honest and learn to say no even if it hurts. Ti may sangamin nga challenge, deti kat depende DJ Kwamaya, kadagiti kada kayo nga young people. Narigat ngamin nga deti agno ka kadagiti friends mo no ko because adda DJ nature mo nga identity ti panakay identify mo kadakwada kuno di association nga makuna o kayat mo nga DJ panakay associate mo ket makianamong ka aya dete makiayon ka tapno kasi no kontra baka no isot pa ka per dyan di langan-langan nyo nga agfriend ang as a Christian masapo lagisten ka. If it is no, then it is no. Nohan na pa kay aywan iti apo, nohan na right day nga banag, kat haan nga para king ka nga Kristiyano, kat ibaga man, no, I don't drink ko naman, kas pagarigan awisan da ka nga aginom. Kat no, I'm sorry, I'm a Christian. Di, mamin ano nga ibagam di jay, kaysa di jay i-compromise mo jay Christian life mo. Kat ti apo mo't nga rod, iso iti masaktan kaday jay nga banag. Nawadan nyo kakabsat? Iso nga, uray man pa'y kasla kong awisan dagati party. Kat gagangay. Kasla kanyak kat amom kathan ngamin amin nga church leaders kakabsat kat kwa. Dete adati stand na nga biblical. Amuyumot dito yan. Aya, padi man uno kwa kat uminom mga kami, nagsigarilyo. Kat adati na minsan inawis dak iti pamilya nga, they are not members of our church, but they just want me to conduct the service in their home. Ikaw na programa kakabsat, anniversary. Kat idi sumre kakon, adda digite adada abogado jay, kat mayat ti inumdang kakabsat, kat amo makat, ti lalaki kat digite ti gusto me, dati medyo may identify ka nga, the feeling mo, di igom nga, wow, identify da ka, digite na nga nga tao, parang feeling mo, kung ano sila, ganun ka na rin, dahil you are with them. And to be with them, you must agree. You must compromise. Kailangan nga suruto mo di obrada. So, may ganung feeling kasi di ba? Pero as a Christian, agisten ka. So, kung nadagan niya, hindi sumudag, agiinom da. Father, have some drink kung nadagan niya. At ate mo da, padi akakabsat. At katoliko nga min, digitingam da tayo kaya dagakabsat nga manggimong. Father, let's drink ko nada. Kahit nga sawang kakabsat, di kiti papadi, umin-inom ka talaga. At apa yung awisan dak kuma, nga father father ti awag da, meaning, they thought I'm a priest. So, apa yung awisan dak, no, handa makikita nga gininom, di kiti papadi, di ngamin. Oo. So, father, let's drink ko na, dagat ko na, no, I'm sorry, I'm a pastor and I don't drink. Okay. Sorry, reverend, kunada. So, at least na ibagak, handa magkidi nga nasaktan kasi I said it in a nice way. Napindas di pa nang ibagat kadakwada But I had to refuse. So nga, natay nga Christian kakabsat, awan pakan anwan tayo no agrefuse tayo. In fact, no nagrefuse ka kat inaramid mo di right, ti apo ti maragsakan. Di ko na ni Pastor John, di bale nga masaktan ta tao, maparagsak mo ti apo. Kaysa di padayawam ti tao kat masaktan mo iti apo. So just be honest and learn to say no even if it hurts. Nakita yung kakabsat? Amen? Deta kakabsat. Nakapimpintas. Ayan? Kunana jay Matthew 5:37, let your yea be yea. Let your communication be yea, nay, nay. For whatsoever is more than this cometh of evil. So no, yes, kat agreeable ije conviction mo nga Kristiyano, why not? Ngem no conflict ije kung nga Kristiyano, you have to say no. And you need to be tactful. At kang kahit example niya,
Kalaki ni Daniel, iti Bible, kundi kita'y friends na, ayan, they were served with the king's meat. The king's meat were offered to pagan gods. So, ni Daniel, bawal kanya da dijay. Kan ti Babylonians ide, baboy ngamin ti kanan, dagat bawal ide Jewish regulations da dijay. So, Daniel knew what is right. He knew himself, he's an Israelite. He knew that the meat was not for him. So, he had to say no. But how did he refuse? Kunana nga kasta, kadije agbambantay ngayon ko kunana, just give us some beans. Ikan nakamlatan iti kastoy kunana. Kat kuna DJ kwat, ay madia kasi no kumutong kayo ag-present kay to yan J King. Kat no kumutong kayo after 10 days sakti papatayan J King. No kunana. Just give us beans. Okay? So isut intud na kakabsat kita. So he offered an alternative. Mabalim mo ti agno nga mangi-present ka iti suggestion. So kala idi kakabsat kat kunak ka DJ teacher ko di Northwestern PE pagsalaan na kami kat kunak ma'am I'm a pastor and I'm a Christian and we don't dance. Ay kasta aya pastor. So ma'am let me just offer a suggestion. What if just give me a project? Di ba? Hindi ko na nakanyak. Alam mo pastor, di ka lang tagtagtagari nga ro nag-project kanto latta. Kat napintas mo't grade ko idi 1.5. Di ba? Napyalan. At least hanga tayo pasang awa, ngem, na nalusutak day nga challenge, na kapag noak, hamat nga na-offend day tao. But there are really times that, you really have to refuse and say no. Awanti ko na DJ kakabsat, kat no masacrifice the relationship, anang arod. Mas importante mo di fellowship mo ti Apo nga rod. Because if you honor God, He will honor you in due time. So, DJ kakabsat ti point na deto eh. Kasi na napimpintas pa, di pa nang-explain ko kada, kaya itangam, di kalmang kakabsat. Just be honest and learn to say no, even if it hurts. Proverbs 27:5 and 6. Open rebuke is better than secret love. Kita yo? Open rebuke is better than secret love. Napimpintas nga, DJ tao, no kamali, kas pagarigan, kat ibagamlat nga, I'm sorry, hana kodeta kat pakaper dyan. And this is said out of love. Iso di ko na di Ephesians 4. Hanga dete kaslate la di opposition di gobyerno nga dete amin nga ibagat presidente uray right kat madit pa nagdisuna. Daga kasta nga tattao ngamin eh. Uri na pintas kasla ko mano leader ka, uri na pintas sige ubram kaputa medyo ada hurt feeling di tao king ka. Aming aramidem dakas latat pa nagkita na. So opposition, di ba? Kala ko makanyak, pastor, ada napintas nga aramidek. No, dadi kita'y tao nga maditpus-puso na negative latat pa nagkita dano kwa uri na imbag diyan aramidek. So, we are not like that. But if we genuinely care and we genuinely love, so ibaga tayo. Kailangan nga deti kat madi, kastiti dapat na deta. Kasi amom, dapat kat kasto ito. Di end result na ngamin, dapat kasto ito. Kat masaktan di tao kakabsat, ngam no, maawatan na kat he understands DJ point mo mayat ustong agpaiso di bagbagana agad nasayaat ngam no nasaktanan kat kwaisot paka discourage san nang kakabsat agad anang arud pay kat di namot maawatan di point ngay bagbagam king kuana DJ mat kwa aglalo ka dati nga Pilipino kat medyo sensitive hantay ready di rebuke unlike the Americans di kita puraw kakabsat kat kwa ibanat na latahan usod ako nat am I right? Dati nga Pilipino kat medyo kwatay unay. Amuyot gapuna. Di kito ibuy-buyaan ti kami na dram-dramat gapuna na arte unay ti Pilipino. Gapo kadijay upbringing na. Agasam ne. Awang pay TV di radyo. Pero may kakabsat pagsangsangitan na katamanong medi. Isu nga ti Pilipino kakabsat korehirim basit kat agsui. Kasi isot nature na eh. Ta Amerikano korehirim kakabsat kat kwa objective panunot na matake na deta. Nung dati nga Pilipino, iso DJ ti dapat balbaliwan tayo, basta ito ugali tayo. Dati hantay amot makorek. Makorek tayo, wano dati mangkwa ka, datayo kat agsoi tayo, tunukan hantay mo overcome DJ. Why? Because of the upbringing. DJ nagdaklan tayo. Lalo no, medyo emotional tayo. Sentimental. Among ti sentimental naman ko na. As DJ, kadidingag mo't drama.
Oh, malagip ko di ubiakat kas jay mo ta. Manong Medi, i-flame ti alauna ti after lunch kakabsat kat dear, Manong Medi. Kuna na kat apaw talaga nga. Tapos sa ito na, tararararan, raran. Ako talaga nga, di pa nang rugrugi kakabsat kat agsang sangit yirik namon. Oh, nasa Manong Medi. Akat sika, di gijay ti agbalin nga feed of, so anan, food of your mind and food of your soul. So anat expect nga pagbanagan ti personalidad mo, awan na crying baby nga talaga. At naggamuna ka ti so DJ eh. Weak ka kabsat, alisto ka nga ma-upay no, damang rebuking ka. Nakita yung kakabsat? Samantalang nung nairwam ka, kas kala ko masoldado, pukka-pukkawan daga, uray man pa tatata na irwam kat kas nga pukka-pukkaw ka kabsat, kat uray na ibagbagat tawin, kat hanggang magulgulpi, at isot na ka irwam amon. O, di ba? So, deti agad jay part tayo nga ma-review kan makorek ka kabsat. Hantay ko mga deti sensitive une nga po kas laman nung daw nga i-digest tayo ti pa naka-review tayo. Nagsimple lang DJ point nga maibagbaga no maawatam kat okay na, di ba? Wan. Ala pero de los buenos ha, kakabsat ha. Oh, part na amin di pag-growan tayo hala di Christian life pati personalidad. Personalidad. Namak pa kakabsat no kas tatay latangang kanayonan. Kat amin napapanan tayo. Alis to tayo latang masaktanan sa tayo balinga negative, hateful, tunong ka, nagsarak tayo ti, kachischismis tayo. Okay? Now, anyway, just be honest and learn to say no even if it hurts. In a nice way, in a Christian way, in a way that you speak for your Christian life. Hanga DJ carnal nga, maday. Ano di kat DJ, you point out nga, no, kasti ngamin, kasti di dapat. Okay? Next, prayer changes things and it changes you. Okay? Prayer changes things and it changes you. So, dua deta makita yu aya. DJ situation can DJ sarilim. The situation and yourself. So, prayer can change things. That's true. It can change people. Walang matigas na puso sa mainit na panalangin. It can change people. But most importantly, prayer will change you. So, ti pa nagkararag kat sika iti adadda nga ag-improve. Oh. So, when you pray, your situations may not improve, but you are improving. Isong awan ti abak mo ti kararag. Awan pulos pa nakaabak mo, naman nagkarkararag ka, panalo ka. Kasi, the situation may not improve for the time being, but you are improving. The situation may not change, although eventually it will, pero sika iti aggrow. Iso nga dapat ti Kristiyano managkarkararag. Amen? Make prayer not only your habit, make prayer your life. Next, learn to be content in any and every situation. Learn to be content in any and every situation. In life, kakabsat, it is not about what you have. It's all about your attitude. Okay? It's not about what kind of house you have, how big, how small. It's not about how your car. Although, at one point, aglalod ti Pilipinas ngamin kakabsat kat iti lugan kan balay kat status ko. So, amoy maawatan nyo ka na sa unti status ko? Okay. Status mo, status ko. Kasla ni engineer, okay? Idi motor latlogan na kakabsat, kat mapan makibid ti project, kasla tagtagibasitan da isuna. Hanaisot pa kay grantan na ata, kuna dagat, kasano nga kontrata de, di kat motor latlogan na. Nakita yo? So people judge you by your status quo. And that is a necessity as far as your career is concerned. Iso nga, ako mabali na kakabsat, gimatang tilugan not for his comfort but for his status quo, di karir na. Iso nga tilugan ni engineer ida kakabsat kat dete ano tilugan na tayo, D-Max. Isuso D-Max nag-brand new. So, idi kanumat D-Max tilugan ng kakabsat. Di kita kanumat agpakontratan akat nakakat nga to respeto daking kuanan. Kasi di Pilipinas. Dito Amerika kat saan sa ayan nan sa kasjay. Dito Pilipinas kat kasta ngamin. Nga to respeto daging kuanan. So, gimatang, han nga gaputa awan pa nakapnag na ti panagbiag. Gimatang, gaputa DJ, karir na kakabsat. So, maawatan nyo that is another issue. But my point is,
It is not about what you have or what you do not have. It's all about attitude. So in whatever state I am, kuno ni Apostol Pablo, anati ko na tayo, Philippians 4:11 sa itay. Kita nyo man? Ayan. Not that I speak in respect of one. Hanga dete, ibagbagak dete, ta adot kayat ko ti panagbiag. Ta ko na nasursurok kami nen, ti panlimed. I have learned the secret. In whatsoever state I am, therewith to be content. Napadasak ti biag nga awanan, kontento akka di jay. Napadasak iti biag nga aduan, I was happy with that. So it is not about my condition in life that makes the difference. It is my attitude that makes the difference. Nakita yung kakabsat? Dakat di Pilipinas. If you keep wishing you are in the US, you will not be happy in the Philippines. So if you're in the Philippines, thank God you are here. Kat the attitude mo will make the difference. It's not the place that makes the difference. It's your attitude. Kat no pagayatan ti apo nga nakapangka dito Amerika, kat thank God adaka dito Amerika. Amen. Kat hanamot dagas nga ibagam ti apo nga, apo makidak dito sitwasyon ti trabaho, kat apo anang nga tanong ikanak itikas ti nga trabaho. Ngam aging ganang hanak ikan apo, kat thankful ak lataking ka dito nga job ko. Ngam na itad mo to kanyak dito nga job apo, kat thankful ak mananapo . So, whether adaking kaganawan di daw-dawatem, di biyag mo datal na adaragsak, detat problema di tao kakabsate, uri adukang ka na nakatanda na ragsaken. Uri nagpindas balay nakat awan ragsak na. Uri sa gagesat logang kakabsat awan ragsak, ata haang nga di ti makaitid ti ragsaking ka di attitude kakabsat, di spirit of contentment. Naawatan niyo kakabsat? Talaga nga may di pa naka-explicar na itang di kalman. Siguro di kalman kita medyo nabannog tayo basidan. Okay? Ngamhan, amok kay turturong ti apo kasi kasapulan nyo siguro nga mga gandi ito yung kakabsat nga puntos. So ulitet, it is not the situation that matters here, it is the attitude of the heart. So nga the contentment tayo kakabsat, ado iti malamangam nga tao. Mas lamang ka sa mayaman kung may contentment ka kaysa tataong mayaman na walang contentment. Mas lamang ka pa sa kanya. Yeah, mas lamang ka. Kasi kung na ni Jesus Christ that you do not measure a man by the abundance of the things that he possesseth. Hanga di ka aduti addaking kwa na iti pangrukudam di tao. No di kasano ti attitude na kadigijay. So kung na ni Paul, dito na a contented person is never poor. A discontented is never rich. Kita nyo? Ti tao nga adapan nakapnek na hanan tumarik na kakabsat nga narigat iti biyag na. Ngem ti tao nga awan ti panakapnek ken kuana uray adu ti adaking kuana han namarik na kakabsat nga nabaknang isuna wenno blessed. So I repeat it's all about the attitude. Contentment is the attitude of the heart. Kat anak ko na di Bible, di Timothy, godliness with contentment is great gain. So, tibantayan tayo, di puso tayo, masapol nga dakada tayo, di godliness. Anat godliness, nga ti pusom incline kalata ti apo. For you, the main thing in life are the things of God, not the things of this world. Godliness. Di muna, the main thing in your life are the things of God. Di pa nag-serve mo ti apo, di participation mo ti ministry, di lata ti maintain ka, godliness. When it comes to your things in life, adaking ka ti contentment, anak ko na ti Bible, is great gain. Sana ko na jay, for we brought nothing into this world, and surely we will be able to carry nothing out ko na. Iso nga, godliness with contentment is great gain. Apay, wala tawa mo maitugot mo ka, digito'y numatay ka. Mabati mo't amin. So nga, as a Christian, dapat maawatam nga, ti maintain kanyak, di godly. Di pa nag-serve ko ti apo, di pa nag-involve ko iti pa nag-serving kuana, ti ministry, okay? And when it comes to these things, contentment. Pero amom ni apo, Diyos, nakaimbag kasi no yun unang isuna, i-bless na kamat. Ngam ti pagmayatan na, uray i-bless na ka iti apo, haang ka nga ma-imbalance, at dalat taking ka di godliness. I-problem nga minti ado nga Christian, when they are blessed, mataob da kakabsat, agbaliktad di bangkada, kasi awang kadakwada di godliness.
kundi contentment. Nakita yo? Iso nga godliness with contentment is great gain. So, di kita, nakapimpin na sa prinsipyo. Learn to be content in any and every situation. Kat nakita deta nga talaga kan Pastor John kakabsat, na istoryak idikalman, idi mangrugrugit ministry, 300 pesos support every month. That's a great struggle. How can you survive with a family starting a ministry with only 300 pesos a month support? Ngem amuyo, han nga isut naka-discourage king kwa na dijay. Han nga isu iti nang upay iti biyag na dayjay kakabsat. Kasi ada contentment. Han isu na nga detay, sana all. Di ba? Sana may ganun ako, sana ganun. Wala sa kanya yun. Basta king kwa na kakabsat, dayjay para ti apo latat number 1, godliness latat, na kontento dat adda, idi kwan, ininot mo ti apo, nga nayang angat ti panagbiag, okay, ket what the HBBC is today, no kita nyo, idi mang rugi kakabsat, kat unlike ita, by the grace of God, there is a resources. Kita nyo, the resources ita, nakapatak dari TJ Claveria, nagatang TJ property iti pasukin, sumaro no kakabsat, amoyo, dalang nakwami di ka naman kasi ijay pasukin, okay? At the for sale nga sementeryo. May kayo ito, agpaitabon dito Pilipinas ang kakabsat. At the for sale nga sementeryo. DJ 5 by 8 meters, that is 40 square meters, is only 50,000 pesos. Nakapuot ka pa. Isang ako nan Pastor John, itimbagak dirabi napan nakini tatay bigatang, manghalata yun. Amin na membro tay lawag, pasukin, ken bakara, ijay tay amin nga maitabunan ko na. Ijay amin kapilyat pasukin nukat pagagimongan ng kakabsat. Di ba? Okay ba yun? See? Ket no da kayo kahit yung tutumek paitabon dita di kad may latamot kakabsat ibiyahe da kay ti Pilipinas because you will be buried in the Philippines. You live in the US but you will be buried in the Philippines. Unlike before kakabsat. Di idiubing kami. Apo kat dalatamot tay apal nga aglalo no daytay pastors conference idi digitay da do mga papastor ket makita mga daluglugan da, di ba? Da kotseda ket da kami kakabsat ket daytay pagan-anusan daytay piman nga tricycle nga kasla helicopter ti uni na napuutan sa pela ni Brother Erwin dijay. Nakuan pela DJ Brother Erwin na ya. Nakasla tricycle kala kuliglig kakabsat ti lugan na mabainak pa ide sa totoo lang hanggo ibagbaga kada papa nga mabainak nga itulnog dak ta eskwela ide kasi katawan dak digide classmate ko. Ang mga kabsat dumabalbaling ka jak kayat nga itulnog ni papa di eskwela using di nga tricycle kasi kan tiyawan dak digide classmate ko kakabsat. Ano nga ro? Siyempre, we were taught contentment. Nyat adagat, just be thankful to the Lord. Ang kami man lang, ito nagga-daydream at kung masangwa na, doon ako ma-brand new time, at kasto awan, basta, kumbaga, in-accept milatan nga, kasto talaga, at ministry, ano sa mlatatarigat, basta agserbi ka ti Apo, in-accept milatagas, jaya nga kabsat, not knowing nga later on, adadamot gayam, insagsagana ni Apo nga bendisyon. At digiti nga blessing idat kakabsat, at by God's grace, prepared mo ti puso tayo ka digitoy, kahan nga isuda iti paka kabitan digiti affection tayo no dikat digitoy kakabsat ket para ministry amin. As la ko maitatan di adalugan ko para ministry mat. Di lugan ni Pastor John nga Honda nakapimpintas kakabsat, Honda CRV para ministry lat tamat. Amin kakabsat for all the ministry. Awan pulos maipaida mata inted met ti Apo. Ket mausarami na para ti ministry. So nga, dakila problema kakabsat, no hamo masuro-suro deti contentment nga talaga. Lalo ka kay dita, Amerika kakabsat. Amen? Hindi kasama maka-amen si bibiyag kay Pai. Next kakabsat. Dito yun dua. Hangkon sa may iba ka hangkon sa may isir, dito baro nga lesson ko, memlatan. Kakabsat, napintas dito yan. Okay? Nasaysaya at nga sika ti maap-api, ngem ta sika ti mangap-api ti padam a tao. Deta, nasaysayaat asika ti maap-api, ngem tasika ti mangap-api iti padam a tao.
Deta kakabsat. Napadasan yung tinap-api. Nung nap-api, kahit nangasawan, dete, kaslang, kahit nangasawan, dete ko ang daga te, i-oppress ko na di English ngamin, oppression. Dete, ano Tagalog ti mang api. O so, Tagalog di gaya, mang api. Oo, dete kasla tagibasit daga. I-down daga, di kahit nangasawan, i-down na katipadam nga tao. Kakabsat. Alakat hangko amo dita Amerika kakabsat no adamot na padpadasan nyo nga in-down na katipadam nga tao, padam a Pilipino, no Amerikano, i-down na ka, di ket na nga sawan, maapi ka. Oh. So, siyempre, nasakit di jay, di ba? Kat hamo maiturog, hanggang makapangpangan, adagura ta pusom, agburburek ka agang kanayo na mapanagubra. So, ana iti dapat agas na detoy. Deti nga prinsipyo ti dapat nga laglagi po makanayon kunam. Ala apo, malagip ko deti in preach ni pastor a prinsipyo di Bible nga may panggap ti panakaap-api. Kat agyaman apo, ta numampay siyak kat maap-api, at least hanga siyak deti mga api iti sabali nga tao. Kasi kita nyo di Psalms chapter 9, anya iti attitude ni apo kadagiti maap-api. Do you know what is God's heart for those who are oppressed? Ito. The Lord also will be a refuge for the oppressed. Nakita yung kakabsat? Ti apo iti kamang dagiti maap-api. That is the meaning of the word oppressed. A refuge in times of trouble. Dayjay mangap-api, awan ti refuge na. Dayjay maap-api, iso ti adda refuge na kakabsat. Iso nga kunam iti apo no ka, Lord, thank you. Tanumampay mariknak nga kasla api endak yan ta pagobraak apo. At least amok nga kaasyanak katagyaman nagtahang nga siyak jay tao nga mga api ti sabali. Napipiya nga siyak di api enda. Ta anyway adda kamot apo nga refuge ko amom ti amin na pasamak kan sitwasyon kaasyanak si kamot ti makaammo kadakwada. Amom dayta nga kararag nga si kan apo ti makaammo kadakwada ay kakabsat hamukong kunaan. Nakabilbilag deta nga statement. Apo si kan ti makaammo kadakwada ket kaasyan nag-apo kadeti sitwasyon. Ti apo kakabsat naasidag ti puso na kadagiti maap-api. Oh, God's heart is close to those who are oppressed in life. Nangruna kadati nga anak na. Oh, api no sikat na ganak kayat mo nga maapi nga rod ta anak mo. Haana di ngamin. Oh, unless ni apo the purpose na nga datayo ket ma-persecute for our faith, okay? Ma-persecute tayo kasjay, but God has a purpose for that, you know? But in practical sense of life kakabsat, ti panakidilda iti tao, masapol nga daging kadaytoy nga prinsipyo kakabsat. Next, nasaysayaat nga sika ti mapadpadakes, ngem ta sika iti mangpadpadakes. Amen? Oh, padpadaksen na kati tao. Oh, tilada nga ipulpulong da. Tilada nga ibagbagada. Tilada nga ipopos da yan ta Facebook. Oh, tilada nga sarsaritaan da, maipanggap king ka. Pamerperdi. Pangpadakes. Amom no apay ngamin, ada nature ti tao kakabsat nga di na kayat ti masapawan. Iso nga no mainggit ta tao king ka, naglagipon nyo kakabsat, aglalo no mabiblesan ka, hamo ko na nga naragsak lang ti mabless kakabsat kasi adot mainggit king ka. Wan, adot maapas king ka, kabagyan. O, kakaruba, kakadot trabaho. Gayem, painudad duma. Maapas ta tao, mailim ang kakabsat, kat anan, han na madairan di jay, iso nga mga rami din, ti istorya, agpabrikan kakabsat ti istorya. So, si kamot ta, nasakit tinakam mo. So, kunamton, ala apo, deto yan, deto yung preach ni pastor. Padpadaksan dakmot na po. Kat alakit kitam kat, di sitwasyon ko agad ta sikat makamo kadakwada. Sa nabali apo, uray tahamit kidi nga siyak di mang padpadakas. Agyaman aklangan, siyak di mapadpadakas, hanlakit nga siyak ti mang padpadakas. Idipadak nga tao. So, dako na ta Romans 12:19. Anak ko na, brethren, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Amo yun, ti Pilipinas. Adot experience ni Pastor John nga panaka-api ken panakapadpadakas kakabsat.
Ngam amuyo, ti apot na kamo amin kadigijay nga tattao. Kasi ni Pastor John, hanapin at patulan digijay kakabsat. Hanapin at patulan ida. Numampay, mabalin na kuma nga sublian, patulan, uno nga mabalin na kakabsat nga dete, among ti personality ni Pastor John kat palaban Ala, do you know him? Strong personality, agtartaray ta dara na kakabsat ti lablaban lata. One, ngem Christian isuna, kat deti ti prinsipyo na alagat ta sa isayat nga sikat ay maapi, ngam ta sikat mga api. Sa isayat nga sikat ay padpadaksen da, ngam ta sikat mang padpadakas. Adot ng padpadakas king kuana, adot nang api king kuana kakabsat. Ngam sak pa idi kat sakti kasi kanayin ko makadkadwa isuna Mari-receive ko digijay text no ko makikita idi kat sak kakabsat ti maditrik nana. Ngam amom no kat ibaga na kanya. Pim di kita anat pa ka anmom di kita. Anat ti kwa. So kunak ti apo idi kat Lord kunak anya nga klaset panunot ti daging kuana ta apay nga kaslahan na han nga detay makuha kakabsat. Han na mairita. Parang wala lang sa kanya yun. Kala deti mangmangan kat adangilaw kat binugaw na lang. Awan di ngilawan na imas man pangan lang. Kala kadjay. Da kayo kakabsat. Na imas turog yun da mga api kada kayo. Ala, sino kada kayo tinaimas ti padakas kada kayo kakabsat. Anyone? Na imas pangan yun ako No damang padpadakas kada kayo. Haan. Ni Pastor John Hamman. Na imas na tapangan na hindi kakabsat. Numampay, siyempre, recently, at damot, digitay ka lang naging challenge, hindi pa nagbiag ng, by the grace of God, naka-recover man itan. Kati apo isot makaam mo, kadigitay nga mga api kingkwana, kan mang padpadakas kingkwana, God will take care of them. But God will take care of His humble and faithful servant naman. Nakikita yung kakabsat, iso nga as a Christian ko nam apo, nagsaya atan apo ayata, ure gaya mapapi ka, ure adamang padpadakas king ka, hanggayam nga sika iti dehado, hanggayam nga siyak apo iti naabak, siyak gayam iti winning. Kasi no gayam na api ako, no gayam mapadpadakas akon, kat sikanti kamang ko, mas gayam panalo ak apo. Isuda gayam nga mga api, losing side da gayam. Isuda gayam ti adda iti nagalis nga dalan. Muna, di mga api king ka, isot nagalis ti dalan na di jay, uraya maikaglis tulat ta di jay. Amoy karkararag nga maigalis mo kung kuna nga, maigalis ka kumahamo kung kuna. Kaya't nga sa uwan, nagalis ti dalan na di jay, posisyon na sika, nabimpin na si posisyon mo. Nakita yung kakabsat? Iso nga digita nga prinsipyo, kung nagkarod ka na kayo. No Kristiyano ka, patibkirin na ka deta, papigsaan at pakinakam mo. Talaga kakabsat nga, uray ana nga problema ti dumteng ti panagbiag. Talaga nga nabunga kalata. Amen, kakabsat? Kayat yung pay, stone. Next time tulat ta dito, lesson tayo kakabsat mayat di jayin kasi numang tudak dito, ikala dito, nabsug ka lang arudon sa daga, mampakanan ng kakabsat kat awan appetite mo nukuan. Bawatan nyo, Jeriknak, kabsat ka di jay. So stone, next time tulat ta dito, lesson tayo, agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami, haan nga basit dito nga lesson, haan nga dito ko namin nga umdas, ngam nagdakilan apo nga message, blessing kadakam ita, numampay da dumagat na nga ganda di kalman ngam adda iti nasaysayat nga pan nakailawlawag na pay apo Dios itata. Kat apo gyamang kami, give us the courage to say no even if it hurts. And thank you nga numan nagkarkararag kami apo kat sumayaat kami halang ti sitwasyon ti sumayaat da kami pay ti sumayaat ken umimbag. That we learn to be content in every situation. It's not about the situation, it's our attitude. Nga nasaysayat nga dakam ti mapapi ken mapadpadakas apo ngem ta dakami ti mangapapi ken mangpadpadakas ti padami nga tao. These are powerful principles, Lord. Applicable na di panagbiag. Bless my brethren in Hawaii and all around the world. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.